Aha turi ni mu mujyi muto wa Sake mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni mu birometero 27 n'umujyi wa Goma. Uyu mujyi abaturage benshi mu mujyi wa Goma bakomeje kuvuga ko umujyi wa Sake uri mu maboko y'inyeshyamba za M23, ariko radijwi ry'Amerika twageze ahangaha uyu munsi turi tariki 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2024. Umujyi wa Sake uracyarimo ingabo za Kongo FARDC, ariko ikigaragara nuko abaturage barimo guhunga ugereranyije n'abaturage bari basanzwe bari muri uyu mujyi wa Sake. Byapungutse cyane, babaye bake cyane, abaturage barimo guhunga. Yewe nkuko mubibona hano iruhande rwanjye, uyu ni umuhanda uva Goma winjira mu mujyi wa Sake. Murabona imodoka zirimo gutambuka ariko ni nkeya cyane, kuko kuva twaturuka mu mujyi wa Goma kugera ahangaha muri Sake twabonye imodoka ebyiri gusa zirimo kwinjira muri uyu mujyi. Ikindi kintu kigaragara hano mu mujyi wa Sake nuko hahoze hari inkambi abantu bari basanzwe barimo. Hari amubona hasanzwe hari amabashe, ariko ubu ngubu ntabwo hakiri amabashe. Abaturage bahunze bavanamo amabashe bose berekera mu mujyi wa Goma. Nukuvuga ngo muri aya masaha tuvugana ubu umujyi wa Sake urimo ingabo za Kongo FARDC. Gusa mu misozi miremire ya Malehe aho imirwano yabereye ku munsi w'ejo, ni mu birometero nka 5 gusa n'umujyi wa Sake. Nira misozi mubonera hejuru n'ahantu bita kuri santere yo muri Malehe. Abaturage baracyari ahangaha muri Sake nubwo ari bake cyane, kuko umubare munini w'abaturage bose bamaze kuja mu mujyi wa Goma. Gusa ikigaragara nuko ingabo za Kongo FARDC zirimo ku bwinshi. Harimo ingabo nyinshi muri uyu mujyi kurusha iminsi yashize. Ingabo ziragaragara ku bwinshi. Abaturage twavuganye batubwiye ko mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa gatatu hagaragaye imirwano, ariko ntabwo yatinze cyane. Muri aya masaha tuvugana nta mirwano irimo kuba, gusa FARDC iracyarinze uyu mujyi, ariko M23 nayo iracyari mwaturaduce mureba hari mu misozi za Malehe n'ahitwa santere. Jimmy Shukurani bakomera, ijwi ry'Amerika muri Sake.